Edina biex jistaqsu l-opinjoni tan-nies dwar l-emendi l-ġodda tal-IVF li qegħdin isiru bħalissa f'pajjiżna. Inti taqbel magħhom? Iva. Għax naħx l-Ingilterra l-iktar li għaw naqxi sena u nofs biss. Konti li 50 sena, jiġifieri ila l-awdjata meq xi 30 sena, 40 sena. Hawnhekk about time they do it, isn't it? Naħseb li ċertu punt tagħmel sens. Well, yeah. Taqbel ma l-IVF? Iva, għaliex hemm ħafna familji li ma jistax jkollhom tfal u naħseb li l-IVF jagħtihom mezz kif jistgħu jkollhom it-tfal. To conceive? Yes, I do agree. I mean, if they can't conceive, why not? I mean, at the end of the day, it's up to them. If they want a baby, and if the government can help them, for sure, why not? Fost l-emendi l-ġodda hemm l-ifriżar tat-tielet embrijun li jista' jew jintuża mill-koppja stess u jekk ma jintużax jingħata l-adozzjoni. Inti taqbel ma' ħadi? Iktar naqbel li ġifieri l-friża tmur fil-mara. Flom li trid titfal. Mhux tifriża ruħha waħedha. Dik li naqbel iktar. And I'm not sure, actually, when it comes to that. It's quite a... U dwar is-single mother u single fathers li wkoll iridu jsiru. Dik ma tantx naqbel magħha, pereżempju bħal żewġ irġiel jew żewġ nisa. Għax l-Ingilterra kelli żewġ nisa li kellhom 4 tfal, mhux jiġifieri magħmulin bekk. U kien wieħed iswed, wieħed abjad, ieħor ginger, tax kif. U kull darba ibidlu l-partners qatt ma qatet ma' waħda. Dika ma nsibiex familja jien. Familja u missier li ma jistgħux ikollhom. Dik li naqbel magħha. Ma tantx naqbel fuqha. Naqbel li meta koppja ma jkunux jistgħu jkollhom tfal għax jippruvaw u sfortunatament ma jkollhomx ma jkunx jista' jkollhom tfal. Ma naqbilx imma li single u jkollok tfal. Għax jista' tkun xewqa ma m'intix fit għaliha. Parent? Yeah, definitely. Yeah. Yeah, I don't see why not. Yeah. I think it's good, people. Ma tantx naqbel magħha daqshekk għaliex skont għax jekk għandhom biżejjed flus ġifieri minħabba x-xogħol tagħhom u kif standard of living u hekk naħseb li jistgħu jkunu single parents. Imma għax illum il-ġurnata mhux bil-fors irid ikun hemm żewġ ġenituri biex irabbu tfal. Of course, why not? I mean, not everyone is, let's say, I'm single. Maybe I can't find someone the one. Doesn't mean I can't have a son or a daughter. I mean, it makes sense. It's just only fair. U dwar is-surrogazzjoni, meta mara ma tistax iġġor it-tarbija fil-ġuf tagħha. Taqbel malek tovlav xi familjari iġġor it-tarbija għalihom? Dik li ġor id-tarbija għalihom. Għax ġieli bijaw, mhux hekk. Le, għaw Malta mhux se ssir biħlas, pereżempju oħt. Dik ma naqbelx magħha tal-beħ jiġifieri, tkun għalihom stess, jew tal-familja. Jekk ikunu tal-familja mbillijtuha pereżempju l-om tiegħha li-tifla pereżempju, jew kuġina, jew partner hekk, dik naqbel magħha. Iva, għax jekk għandek xi problemi mediċi u ma tkunx tista' iżomm it-tarbija tiegħek, għala le tkun tista' tagħmel dalat biex tgħin xi ħadd ieħor, speċjalment jekk tkun familja. What is your opinion about this? Yeah, I think it'd be quite a good idea really if it's surrogacy, yeah.
Kieku inti tagħmilha? Skont tal-familja. Jekk ikun hemm ġifieri konsent minn kulħadd u jaqblu magħha tnejn li huma m'hemmx problema. Yes, I do. Because it's up to the person. Once again, we're not forcing anyone to do it. So if they have an agreement, if they're really close, if I don't want not my sister. I mean, I would say a friend of mine to carry my child because the wife cannot. I mean, I think it's only fair, and if she agrees to it, sure, why not? U kieku kellha tgħaddi. Taħseb li għandhom jingħataw xi tip ta' assessjar psikoloġiku ta' parental skills qabel ma daw isiru ġenituri? Iva, żgur, għax alla volja tixtieq xorta tkun hemm testijiet ta' kif jekk inti tajba bħala om jew missier u tara kif it-trobbija tiegħek u kif ħatrabbi tfal tiegħek. Għax mhux fair li mbagħad dawn is-sistema jkollhom it-tfal u ma jitilgħux kif suppost. Yes, for sure, definitely. I think that's the first thing they should do, actually. Because, I mean, you can't just go around giving people children, that's just wrong. But, they should make sure that the person is financially stable, the person is mentally stable and everything. The family is stable, because then they do become a family. Fl-età ta' 16 sena tfal mill-IVF għandhom id-dritt li jsiru jafu min huma l-ġenituri proprji tagħhom bioloġiċi. Taqbel ma' ħadin? Iva, mela, għax jekk l-istess bħal adozzjoni, għalla volja ma sa ċertu età ma tkunx tista' tgħidilhom, jiena xorta naqbel li tkun taf fejn ġejt. Jiġifieri inti kieku ikun il-każ li tkun inti. Ħatfittex min huma l-ġenituri bioloġiċi tiegħek? Dejjem tkun tixtieq alla volja ommi u missieri bioloġi ma kunx naf min huma alla volja nixtieq nkun naf. Imma xorta għandi rispett kbir għal min il-familja tiegħi tista' ngħidu hekk.